Элгайге огор культура кине Сибиреп түмеле искусство сколата библиотека сақабалағана барда бир хетименен силбәһе туран нехели культуратын он айылгытын сайыннаралар. Балағаны егер баттыгар самай жон түмсер сиригер. Тыгынча телге федеральный тосқолынан 12 миллион солкой көрілген жоғыз парка тутулан бүтüеге. Асфальтированный беговой дорожка, велосипедная дорожка, тротуарная плитка, освещение. Оннаттан хашеллардах навестар береке тахан көрөр променад яхача. Элгай модерни библиотека тегер культура национальный проект көмөтүнөн өрөмөн үлете барар. Аныгы оборудованиянан катчылар. Блин, моста үлете битте, стяжка, кафель оңолунна. Ол үлетин боллана улусная администрация билете. А так ол 5 миллион метнен тохпар фонда бытын, оборудование бытын, мебель бит алды бит. Оскола уhuyanlar онна түмеллер ититилерин экономиятын тәреттелер тухаларга кайсқалырга нехелек жалтыта 2019 сылтан Якутская энергосервисная компания тәреттенігітта проекттан үлелер. Қолы бұр сайын 2 уяңа благоустройство кирер Осколаға футбольный бола оңғылар. Пилотный проект бігітінен Борстой энергосервис болбата, олата утепление, обшивка или тюнник были пластиковый тюнник говорил бака холобор футбольное поле он как-то холор десака благоустройство киллерегне Сунтарлуун жалтатын сакаанан 14 нехелек сирдерин картылаган үлете ытыллар. Ол егер элгейге. Дурун юхатта хатта терер. Бу кален кыр болта комплексный кадастр работы он тохлактыр. Нехелекинен арас проекттер үлелиллери бит. Татьяна Филиппова бухам сахан 2 тосқолын тухаммыт. Ол бор туттубут благоустройство терилин бор босқалан улаханнык мақтанар. Ара жуэй каяк жашоңна үчөй ба. Билген хеттен тоос бар хеджабын. Онона ара жуэй. Өйдөн көрбүкүп болу элгейн хелеге федеральный республиканскай улустагы программаларга кирсен үлгердах үленигдер. Белдетер бейте эме анал тосқоллордох. Колобур бу дорожный понта көмөтүнөн новаторов кагалах улуса оңолунда. Мария Габилянар Демис Сергеев, Саха телевизионде Сунтар.